Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ikaze kuri mwese. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2025. Reka nizere ko mbeze neza aho muherereye, nizere kandi ko mukomeje kugira icyumweru cyiza. Birumvikana hirya no hino ubwo uko ibintu bimeze muragenda amuduha ibitekerezo mutubwire. Baye kaze rero muri aya makuru n'amakuru twinjiyemo kuri aya masaha n'amakuru kandi agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri aya masaha ndakubwira ko ibintu bikomeje gukomera, ibintu byongeye kuzamba no gukomera ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo nkubwire yuko kugeza ubu ngubu tuvugana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano yazindutse ibera hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, bituma abaturage bakomeza kuba mu bwoba bwinshi cyane. Ibi ndaza kubikugezaho akantu ko kandi uraza kubisobanukirwa muri aya makuru. Kandi ndaza kukubwira yuko muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye imirwano ikaze nyuma y'igitero cya Wazalendo kuri Alliance Fleuve Congo 23. Ibi uraza kubisobanukirwa neza. Intumwa za Kisekedi zagiye gushakira insinzi ya FARDC mu irimbi, ngo aha niho bagomba gukura insinzi yo guhangana no gutsinda abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Uraza kumenya neza iririmbi izi ntumwa za Kisekedi zagiyemo gushaka iyi nsinzi. Ibi uraza kubisobanukirwa hano. Ndaza kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva ukundi, ndaza kukubwira kandi ibyo ugomba kuza akunyuzamo rimwe na rimwe ukanatungurwa kubera ko ari bidasanzwe hano ku Ibendera TV. Baraka ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC irashinjwa gukora ibikorwa by'ubugome n'ubugizi bwa nabi bw'indengakamere. Uraza kumenya neza uko ibi byifashe, dore ko aba basirikare ba FARDC ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi barimo kubikorera abaturage. Ibi uraza kubisobanukirwa neza gatanu kuri gatanu. Ndaza kugukubita ubusesenguzi bukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva w'igihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwose, akaba yatabaje abaturage biwe. Igisirikare cy'u Burundi abasaba kumusengera. Nukubera yihe mpamvu? Ibi uraza kubisobanukirwa byose aha ku Ibendera TV. Abajenerali bafunzwe n'abakoreshejwe n'u Rwanda. Ibi nibimaze gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Abajenerali rero bafunzwe ni leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamaze gushyirwa hanze ukuri kwabyo. Uraza kubisobanukirwa nabyo. Ndaza kukubwira muri aya makuru yuko kugeza ubu ngubu centre ya Bure yafashwe n'inyeshyamba za Convention Revolutionnaire Populaire. Bakaba yambuye abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uraza kubisobanukirwa neza cyane. Ndaza kukujyana i Burundi ubwire ko General Bunyoni yamaze kwimurirwa mu bitaro. Ndaza kukubwira ubuzima bw'uyu mugabo ukomeje kugenda bumera nabi, ariko kandi hakomeje kuba icyoba cyuko uyu mugabo General Bunyoni ashobora kuza kwicwa isaha n'isaha, dore ko noneho yamaze ngo kugezwa i Bujumbura mu Burundi. Ubi uraza kubisobanukirwa neza cyane. Ndaza kukuvira imuzi n'imuzingo ibingibi nkukubite akantu ko kandi ibindi uraza kugenda nawe usobanukirwa. Aha ni ku Ibendera TV, nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano rero uraza gusabwa ibintu bibiri gusa cyangwa se bitatu gusa kandi byoroshye cyane. Ikintu cya mbere ni ukunterekeraho like aho ngaho, ubundi ukankurikira kuva aya makuru atangiye kugeza asoje. Ikindi ni ukunkorera subscribe niba uri mushyashya akaba aribwo ugeze hano, uze kunterekeraho subscribe rwose. Uraza kuba wungiriye neza, ibintu biraza kugenda bizamuka neza. Ibi byose nibyo bima courage nkakomeza kubagezaho amakuru gatanu
5-5 nta kintu n'iki na gitoya akintega nta n'ikimbangamira. Ibi binyereka ko turi kumwe rero ubundi ibintu bigakomeza kugenda biba barabara 5-5. Ikindi ndaza kugusaba niba bamaze kugera hano no kunkorera share iyi nkuru cyangwa se aya makuru kayasangiza inshuti n'abavandimwe bawe, ubundi abantu benshi bakaza hano kwibendera TV, ubundi mukajya mumenya yuko amakuru yizewe nta handi ho kuyakurikira. Hanyuma igitekerezo cyawe nacyo ndaza kugikenera cyane. niba bamaze kugera hano nyandikira umbwira uti ndagukurikiye cyangwa se uti ndi kukumva neza cyane. Ibi biramfasha kugira ngo menye ko nibura murimo kunyumva neza, kugira ngo hato ntaza gushiduka ndimo gucurangira abahetsi cyangwa ndi kuvuga nkiyikiriza. Ubwo niba hari ikibazo muraza kubitubwira, niba nta gihari murabitubwira. Ariko kandi tekinisiye wacu hariya nawe mba mbona ameze nabi cyane, ibintu ari kubikurikirana 5-5. ubwo nta yindi mpamvu nukubera agaciro tubaha kandi gakomeye cyane. Reka munyemerere rero nere gutinda mu makoni ibintu bigenze gutya, ubundi mukanya gato cyane ngaruke twanzikana ya makuru. Ndaza kugukubita imirambararo y'amakuru utigeze wumva ahandi n'akana hato ya mukanya gato. Reka ngaruke twinjira, nge nitwa Mukada, aha ni Kwibendera TV. Abantu mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye mu turere tw'u Rwanda, uhereye za Nyagatare na za Kayonza na Rwamagana, iyo ngiyo ukazamuka ukikuza mu Bugesera, ukikoza muri Gasabo mu mujyi wa Kigali na Kicukiro, ukazamuka za Rulindo, ukamanuka hepfo gato ya za Muhanga, ukagenda ahantu biteye Huye. Nababonye Butarama mwamaze kumbwira ko mudukurikiye. Abantu bari kariya karere, hari akarere mutajya mwigaragazamo, akarere kegeranye na Rusizi bakita ngwiki Nyamasheke. Mumeze mute? Abantu b'Inyamasheke ntago mujye mwigaragaza ngo mbibone. Abantu b'Ikarongi murabatarama cyane, maragenda mutwereka ko muri kumwe nkabikunda cyane. Abantu bo muri Rutsiro namwe ntago muherutse kwerekana impumeko yanyu. Abari muri Rubavu na Musanze na Gakenke mumeze mute? Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambusana za Kisangani, za Masisi, za Rucuru, iyo hepfo za Bukavu, iyo hepfo za Karemi, iyo hepfo za Tanganyika yambusana. Abantu baherereye mu gihugu cy'u Buganda, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Tanzania, bari Kenya, bari Sudani, bari Malawi na Mozambique namwe yambusana. Abantu baherereye mu gihugu cy'u Bubiligi, bari mu Buholandi, bari mu Bwongereza, bari Canada, bari Norvège, bari muri Australia, bari mu Bufaransa, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese bayambu muri aya makuru. Rero twinjiyemo aya masaha munyemerere cyane ntaze kugira akantu kankomanga, ntaze kugira akantu kambangamira abantu murimo kugenda mumamagara kuri telefone mwemuretse gatoya cyane, ubundi mbanze ngeze ku bakunzi bacu amakuru yizewe cyane. Mujyi wa Uvira rero ndakubwira yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ibintu byaramutse bimeze nabi, urugamba rwamaze kwambikana. Imirwano rero ikaba yazindutse ibera hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, bigatuma abaturage bakomeza kuba mu bwoba bwinshi. Amakuru aravuga yuko iyi mirwano irimo kugenda isatira muri aya marembo ya Uvira ikomeye cyane. Ndakubwira yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze guhamagaza abasinepazi kabuhariwe bagomba gutanga umusada kuri iyi mirwano ikomeje kubera ahangaha. Nyuma yuko kandi mubwira yuko ahangaha ku munsi w'ejo iki kirere cyaha muri uyu mujyi wa Uvira cyaba gifunzwe n'abarwanyi b'Intare za Sarambwe, nyuma yo kumenya yuko hari amakuru aturuka mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi y'ibitero bigomba kugabwa muri uyu mujyi wa Uvira mu gitondo cyo kuri iki cyumweru rero tariki 28 kuboza muri uyu mwaka, masaha ya mu gitondo cya kare mu majyepfo y'umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haramukiye imirwano y'ikaze yateje ubwoba n'ihungabana rikomeye ku baturage. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano ahangaha aravuga ko iyi mirwano irimo gukorwa hifashishijwe ubwato bwitwaje intwaro buzwi ku izina rya Marambo.
ubwo rero abukoreshwa n'abarwanyi ba Wazalendo ku bufatanye n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi. Abangaba akaba ari bo baramutse bameze nabi cyane. Reka ibi bintu mbigusobanurire ndakubwira akantu ku kandi. Ku munsi w'ejo ubundi hari hamaze gutegurwa amaoperasiyo y'igisirikare cy'u Burundi na FARDC muri uyu mujyi wa Uvira. Izi operasiyo zari zamaze gutegurwa zagombaga gukorwa hifashishijwe indege, drone zagombaga kuza, za Sukhoi zagombaga kuza, ndetse na za ndege zoherejwe n'Ububiligi zikaba zararuhukiye ku kibuga cya Bujumbura mu Burundi, nazo ku munsi w'ejo zari zamaze gutegurwa. Muri iri joro rero ndetse no muri uru rukerera zagombaga zose kumanuka zigatangira gushamburiya no kurasa no gusuka amasasu kuri uyu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi rero abarwanyi b'intare za Sarambwe babibonye kare ku munsi w'ejo bakimara gufunga ikirere cya Uvira, bisa naho bibaye ihurizo rikomeye kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kumwe n'iki gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero bikaba byaje kurangira noneho bakoresheje nk'icyo twavuga ko ari operasiyo yo kwideburiya, bakaba noneho bahise bamanura amato yabo batangira kurasa kuri abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 muri ibi bice bitandukanye. Aya mato rero yitwa Marabo niyo yamaze kumanurwa n'aba basirikare bo kuri izi mande maze kubabwira. Batangira rero gushamburiya no kohereza ibiturika kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Ibi ni ibintu bikomeye cyane ugomba kuza kwitondera neza, unyemerere ubyumve neza. Ibi ngibi aya mato n'amato akomeye cyane kandi yohereza amasasu ashobora gutwika ahantu hatari hatoya. Ni ibintu bivuga rero ko ibi byamaze gutera ubwoba abaturage, ndetse bakaba bakakamutse. Ndakubwira yuko abaturage bo rwose ubwo bukomeje kuba bwinshi cyane. Aya mato biravuga ko yagabye ibitero bitunguranye mu bice bikikije ikiyaga cya Tanganyika. Abaturage bo muri ibyo bice rero bakaba bavuga yuko no kuvuga mu duce twose twegereye aho iyi mirwano irimo kubera, abaturage batangaje ko bumvishe urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje mu masaha ya mu gitondo. Ni kuri iki cyumweru birumvikana bituma benshi muri aba baturage bahunga ingo zabo, abandi batangira kwihisha mu mashyamba, abandi batangira kujya gushakira ubuhungiro mu bice biri kure y'ahangaha harimo gusukwa amasasu. Nubwo inzego zemewe zitaratanga itangazo rirambuye ku ngaruka iyi mirwano yaba yagize cyangwa se irimo kugira, biragaragara ko ikoreshwa ry'ibitero biturutse mu kiyaga gishobora muri iki kiyaga cya Tanganyika rishobora kongera ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahamaze igihe kirekire harangwamo umutekano muke n'amakimbirane y'abitwaje intwaro. Kugeza ubu ngubu ibisasu ngo birimo kujugunywa bikahita biturikira aho biguye. Ibisasu kandi ngo biturikana ibintu byinshi cyane. Reka ngusobanurire neza. Ibi bisasu aho biguye bishobora guturikana inzu zitari nkeya. Ibi bivuze yuko rero ibi bisasu aho biguye bishobora no guturikana abaturage batari bakeya. Ikindi kandi ngo ibi bisasu birimo kwerekezwa mu merekezo atandukanye. Ibi rero bikaba byatumye abaturage niyo nk'abamaze guhunga. Iyi mirwano yongeye kugaragaza uburemere bw'ihungabana rikomeye y'umutekano muke muri aka gace ka Uvira n'ingaruka zikomeye iyi mirwano ikomeje kugira ku baturage b'abasivile, mu gihe amahanga akomeje gusaba kongera uruhare mu gushakira amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi barasaba ko hakorwa iperereza rigamije kugarura umutekano urambye muri bice, ariko kandi no guhashya iyi mirwano ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi muri ibi bice.
ndakubwira yuko muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale niho twerekeje, ariko nyemerera nongere mwibutse like zanyu ntago ndimo kuzibona. Abantu mudukurikiye mu nterekere wa like rwose, like 60 ndazikeneye zihutirwa cyane. Ikindi kandi ndifuza ko ndaza kuva muri studio mwamaze kunerekeraho subscribe abantu 1000 nibura bashyashya munkorere subscribe, muraza kuba mugize neza cyane. Amakuru kandi ushobora kuyasangiza inshuti zawe, nta kundi bikorwa nuko jya hasi aho ngaho handitse share ukakanda bakaguha link ugahita utangira kuyitambaza no kwitambutsa Mutarama n'inshuti n'abavandimwe bawe. Twerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale, habaye imirwano ikaze nyuma y'igitero cya Wazalendo bagabye ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Uraza kunyumva neza cyane, abarwanyi ba Wazalendo bageze gucya bikoraho bakoza agati mu ntozi bagaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ni kuri uyu munsi imirwano ikaze yadutse hagati y'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo ahitwa Ihura. Ni imirwano irimo kubera muri groupement ya Kisimba yerereye muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka muri groupement ya Kisimba abitangaza ngo inyeshyamba za Wazalendo zateye ibirindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu gitondo, aho imibare yerekana ko abasivile barenga 3 bakomerekejwe n'amasasu yumvikanye hagati y'abarwanyi bo ku mpande zombi, kandi kugeza ubu ngo abaturage benshi ngo batangiye guhunga. Reka nkwibutse ko iyi mirwano yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi, nyuma yuko no ku munsi w'ejo yari yongeye kubera hanga abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakubita abarwanyi ba Wazalendo, ariko nabo bagenda bahonda agatoki ku kandi bavuga yuko n'ubundi bongera kugaruka mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Rero bakaba bongeye kugaruka n'ibitwaro biremereye, bongera kugaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Kugeza ubu ngubu abakomerekejwe n'aya masasu bajyanwe Karembe kugira ngo bavurwe nkuko inkuru ibitangaza. Umunyamabanga wa groupement ya Kisimba aravuga ko Wazalendo bavuye ahitwa Ihura nyuma y'imirwano, hanyuma rero bagatangira kugaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru aturuka ngaho aravuga yuko abangaba ngo barimo kurasana bikomeye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bamanuye n'abasinepani yonka ibikoresho bikomeye kandi biremereye ngo babimanuye. Kugeza ubu ngubu rero ngo ikirere kirimo kumvikanamo amasasu ateye ubwoba. Nakubwira yuko ahangaha ibintu byongeye kuzamba no gukomera. Kugeza ubu ngubu tuvugana intumwa za Kisekedi biravuga ko ngo zagiye gushakira insinzi ya FARDC mu Irimbi. Ibi bimeze gute? Ndumva rifuza yuko iyi nkuru tuyisangira mu meze neza. Abantu muri Kwibendera TV ibitekerezo byanyu biri nago murimo kunyereka ko turi kumwe, ubwo birumvikana ibitekerezo byanyu mushobora kubitugezaho mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp n'akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 ibitekerezo byanyu kandi mushobora kubiduha hano kuri YouTube channel hano Kwibendera TV, kanyandaza kubinyuzamo amaso, hanyuma ubundi tugende tubisangira. Mugena mutubwira uko mumeze hirya no hino aho muherereye, mugena mutubwira uko icyumweru cyifashe, mugena mutubwira niba muri kudukurikira neza, amajwi muri kuyumva neza cyangwa ibintu bimeze gute. Hanyuma rero reka twerekeze muri iyi nkuru. Intumwa za Kisekedi zoherejwe kujya gushakira insinzi mu Irimbi. Ni ibintu bidasanzwe. Abatware gakondo bo mu ntara ya 26 ni intara zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayobotse Irimbi mu rwego rwo gushaka imbaraga zo kurinda Kisekedi n'insinzi ku ngabo za FARDC na Wazalendo bahanganye mu ntambara n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi uraza kunkundira ubyumve neza. Abatware gakondo bamanutse mu Irimbi bajya gushaka insinzi yo gutsinda abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Insinzi rero ngo bagiye kwishakira mu Irimbi kuri iki cyumweru.
ndakubwira yuko amakuru yageze ahagaragara avuga yuko abatware gakondo bahuriye mu irimbi rya Gombe riherereye mu mujyi wa Kinshasa ni mu muhango werekeye ibintu bitifashe neza mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru akavuga yuko rero abatware gakondo berekeje ahangaha ku itariki ya 21 Ukuboza muri uyu mwaka, nibwo abatware rero ngo bamanutse mu irimbi bagamije kugira gute kujya gushaka insinzi yo ku burinzi bwa Tshisekedi. Impamvu nyamukuru ngo ni impamvu zikomeye zigera kuri ebyiri. Unyumve neza impamvu zamanuye abatware gakondo mu irimbi ngo ni impamvu zigera kuri ebyiri. Impamvu ya mbere ngo nuko ubwo bakomeje kuba bwinshi kuri Tshisekedi isaha n'isaba abatware ngo bafite ubwoba bw'uko ashobora gukubitwa kudeta cyangwa se akerekezwaho urusoro bikarangira aciyeho. Iyi ni impamvu ikomeye rero yatumye aba batware bafata icyemezo cyo kumanuka mu irimbi ngo bakajya kuba ariho bashakira insinzi. Indi impamvu ya kabiri ngo nuko bafite ubwoba bw'uko igisirikare cyabo cya FARDC ngo barimo gutsindwa umunsi ku munsi. Ibi rero ngo bikaba bivuga yuko ngo mu mboni zabo barimo kubona yuko barwanya ibintare za Salam ku isaha bafashe Kinshasa yose. Izi mpamvu zigera kuri ebyiri rero nizo zatumye aba batware ngo berekeza mu irimbi. Zintumwa za Tshisekedi bakaba n'abakozi be rero ngo bamaze kwerekeza mu irimbi. Inkuru rero ituruka ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko aba batware gakondo ubwo ngo bahuraga mu saa 8 z'igicuku ngo bakoze imigenzo gakondo yaranzwe no gusenga ndetse no guhamagara imyuka y'abakurambere babasaba kugira icyo bakora ku ntambara yugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntambara muri iyi ntambara rero ngo niho bayise igitero cy'u Rwanda bashinja kuba ngo rugamije gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo Kinshasa. Inkuru ya televiziyo yitwa Bisoro TV yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeza itangaza ko ngo aba batware basabye imyuka y'abakurambere guherekeza igihugu muri ibi bihe bigoye no guherekeza umukuru wabo cyangwa se umutware mukuru wabo ari we Tshisekedi, ariko kandi ngo no kongerera imbaraga igisirikare cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni igisirikare cya FARDC ngo babasabye rero ko babongerera imbaraga ubundi bagakomeza guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo. Umutware gakondo wavuze mu izina ry'abagenzi be no kuvuga umukuru muri bo yasobanuye ko we n'abagenzi be ngo bahisemo gukora kiriya gikorwa mu rwego rwo gusaba imbaraga zidasanzwe ndetse n'iz'abakurambere kurinda perezida wabo Tshisekedi na FARDC na Wazalendo bari mu rugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muba yavuze ko abasabiraga kandi ngo harimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa ni Therese Kayikwamba Wagner. Yunzemo ko kandi ngo bahisemo kujya gukorera imigenzo yabo mu irimbi rya Gombe kuko ngo rishyinguwemo amoko yose y'abanyekongo. Bari abatware gakondo kandi ngo bagiye gusabira Tshisekedi mu irimbi mu gihe asanzwe azwiho kugira imikoranire ya hafi n'aba batware. Muri Werurwe mwaka ushize 2024 Tshisekedi yakiriye mu biro bye abatware gakondo bo mu bice bya Mandundu ni Grand Kasai ndetse na Grand Kivu baganira ku ngingo zirimo umutekano w'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nako byigeze bitangazwa niba ahangaha ari we wabatumye, gusa cyamaze kumenyekana nuko abatware n'ubundi ngo berekeje mu irimbi muri gahunda yo gusabira umutware mukuru wabo ari we Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tumanuke rero twihuse cyane n'umuvuduko mwinshi, ndakubwira yuko makuru yo arahari ko bwinshi. Uraza kunkundira unkorere like, uraza kunkundira kandi igitekerezo cyawe ukinerekere hano, ariko ubundi turi kumwe.
ubundi turi kumwe murahari cyangwa bimeze gute? Igitekerezo cyihuse rwose kinerekereho, umbwire niba turi kumwe aho uherereye hose, ubundi umbwire niba urimo no kunyumva neza. Biraza kuba ari uburyohe n'ubutarama hano ku Ibendera TV. Twihuse muri Barakani muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twamanutse n'umuvuduko mwinshi. FARDC irashinjwa gukora ibikorwa by'ubugome n'ubugizi bwa nabi. Bimeze gute? Byifashe gute? Unyemerere unyumve neza. Mu ijoro ryarayerekeye no kuvuga ijoro ryo kuwa 27 rishyira kuri wa 28 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025 hagati ya saa 8:10 na saa 8:30 za mu gitondo, umutekano wongeye guhungabana bikomeye mu mujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga yuko abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero cy'ubujura n'urugomo ni mu bice bitandukanye by'uyu mujyi. Uko byatangajwe n'abatangabuhamya batandukanye, abo bagabo ngo binjiye mu ngo z'abaturage n'amaduka yo mu duce twa Majengo ya kabiri na Kibonjwa, bakoresheje ubugome bukabije n'iterabwoba ngo basahura ibikoresho by'agaciro birimo amatelefone n'ibikorwa biremereye, ibindi bikorwa by'ingenzi harimo ngo amateleviziyo n'ibindi. Baraka kuri ubu ifatwa nk'icyicaro cy'agateganyo cy'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, nyuma y'uko umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ufashe imijyi ya Bukavu na Uvira. Iyi imihindagurikire y'umutekano yatumye Baraka ihungirwamo n'imitwe itandukanye irimo Wazalendo, ingabo za FARDC n'ingabo cyase n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ibintu byarushijeho kongerera urujijo mu micungire y'umutekano ukomeje kugenda uzamo ibibazo bitandukanye. Ahangaha abaturage benshi rero bavuga ko abakoze ubujura bari bambaye imyambaro ya gisirikare, no kuvuga igisirikare cya Kongo FARDC, kandi ngo bari bitwaje intwaro zirimo imbunda n'amagrenade atandukanye. Bakaba ngo bakoresheje izo ntwaro mu gutera ubwoba abaturage no kubategeka gufungura imiryango y'amazu yabo byihuse. Umwe mu baturage wagizweho ingaruka n'iki gikorwa yagize ati, ndi mu bagizweho ingaruka n'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Barashe mu kirere kugira ngo badutere ubwoba. Njye n'abaturanyi banjye bafunze zimwe mu nzugi n'iminyururu mbere yo kudusahura. Birababaje kandi biteye agahinda kubona ko abo twizera ko abaturinda aribo bari kuduhekura no kuduhemukira. Aya makuru yakomeza gutera impungenge ku rwego mpuzamahanga, aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu n'abasesenguzi mu by'umutekano basanga Tshisekedi akwiriye kugira icyo akora cyihutirwa cyangwa se akamanika amaboko niba ibintu bikomeje kuzamba no kuremera no gukomera kuri uru rwego bene aka kageni. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ubwoba ni bwose. Bimeze gute? Abatarama mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye, nago ndimo kubabona rwose. Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva, ubwoba ni bwose kugeza ubu ngubu tuvugana. Mu kiganiro yagiranye n'abaturage batuye mu bice bitandukanye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka mu ntara ya Muramvya, Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse ku ngingo zitandukanye zireba politike y'igihugu, amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2027 ndetse no mubano bari hagati y'ubuyobozi bwa leta ndetse na societe civile. Mbere yo gusubiza ibibazo byabajijwe n'abaturage, Perezida Ndayishimiye yatangaje ko atari busubize ibibazo byatanzwe na Gabriel Rupfiri uhagarariye ishyirahamwe Urukome. Asobanura ko impamvu ari uko ngo basanzwe baziranye. Ibi yabivuze mu gihe yari yamubajije ku bijyanye n'ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi, asubiza ikibazo cy'umuturage wamubajije niba azongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2027 umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
nuko abona uko azabigenza. Perezida Ndayishimiye yasabye abaturage kumubanziriza bakamuha amasengesho agaragaza ko ari byo by'ingenzi kuri we muri iki gihe. Ntiyigeze atangaza ku mugaragaro niba azongera kwiyamamaza, ariko yashimiye abaturage kubw'icyizere n'ubufatanye bukomeje kumugaragariza. Mu mpungenge zikomeye rero yavuze ko igihugu cye cy'u Burundi ngo gifite ibibazo kigomba guhangana nabyo, ari nayo mpamvu yasabye ko bamuhundagazaho amasengesho bakamusabira ibintu bigaragaza ko ubwoba ari bwinshi kuri uyu mugabo. Ibitekerezo byanyu ndimo kubona murimo kubitambutsa, mukomeze mu byohereze, ari byinshi cyane. Mukanya ndaza gufata akanya tubinyuremo. Ndacyari muri iyi nkuru rero igaruka kuri Perezida Neva Alias Neva, ni Perezida w'u Burundi, akomeza kugaragaza ko afite impungenge n'ubwoba bwinshi. Ahangaha rero yakomeje ashimangira ko abanyamuryango n'abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bazatora umukandida uzagenwa n'inzego zayo zibifitiye ububasha. Yibukije ko gutoranya umukandida w'umukuru w'igihugu ari icyemezo gifatwa n'ishyaka binyuze mu nzego zayo, atari cy'umuntu ku giti cye. Ku kibazo cy'undi muturage wamubajije impamvu akunze kuvuga ko abangamiwe n'abantu ku giti cyabo atabavuze mu mazina yabo mu rwego rwo guteza imbere imiyoborere ishingiye ku mucyo, Perezida Neva ntiyatanze ibisobanuro birambuye, ahubwo yasabye abarundi bose gukomeza gusengera we n'igihugu muri rusange. Ni mpamvu ki uyu mugabo arimo gushaka no gusaba amasengesho rero y'urufaya ndetse n'amasengesho y'umurambararo muri iyi minsi? Nuko ngo afite ubwoba ku matora ari imbere, ndetse kandi ngo afite impungenge z'uko ashobora gutakarizwa icyizere n'ishyaka rya CNDD-FDD, bikarangira rero atabonye umwanya wo kuzongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo muri iki gihugu cy'u Burundi. Impamvu zigera kuri ebyiri nizo ngo zimuteye ubwoba bukomeye cyane. Impamvu ya mbere ngo nuko abaturage b'u Burundi bakomeje kwiyamiriza ibijyanye n'uko uyu perezida wabo akomeje kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigatakaza ubuzima umunsi ku munsi. Ibi rero ngo abaturage barabyinubira cyane, ndetse kandi ngo bikomeje kubababaza no kubabangamira kuba amaraso y'abana babo akomeje kumenekera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi ngingo ya kabiri ituma uyu mugabo ubwoba ari bwose ngo nuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugarizwa n'ibijyanye n'ubukene. Ibibazo ngo birakomeza kwiyongera ku bwinshi cyane. Ibi rero ngo bikaba ari zimwe mu impungenge zirimo kumutera ubwoba bukomeye cyane, bituma ashobora gutakarizwa icyizere n'ishyaka rye, bigatuma rero atongera guhabwa amahirwe yo kwiyamamaza nka perezida w'u Burundi. Indi impamvu ikomeye cyane ari nayo tugiye kwerekezamo nuko uyu mugabo ngo ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeje gukandamizwa cyane. Uwitwa Generali Bunyoni ibyo ntago bimeze neza, mukanya turanabyinjiramo. Abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe nabo bakomeje kugenda abatishimira ibijyanye n'imiyoborere y'uyu mugabo. Ibi rero bikaba bimuteye impungenge zikomeye cyane. Ibi byose nibyo rero bimuteye ubwoba, akaba rero yahagaze ahirengereye agatangira gusaba abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi kumusengera, kubera ko ibibazo n'ibyago bimwugarije ni byinshi cyane. Abajenerali bafunzwe n'abakoreshejwe n'u Rwanda, ibi ni bimaze gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze umuvugizi w'iki gisirikare yitwa Generali Kenge, n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC Generali Sylvain Kenge ashinja u Rwanda icyo yise umugambi wo gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bakuru barenga 20 barimo General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC ubu barafunzwe. Abasirikare rero bakuru bari hafi ya bose bagiye batabwa muri yombi bazira guhunga inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo 23 ku rugamba
uheruka gufatwa agatabwa muri yombi ni General Major Padiri Muhizi wayoboraga akarere ka 11 ka gisirikare ka FARDC wafashwe kuwa kabiri ushize. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC rero kuri uyu wa gatandatu yongeye kwijundika u Rwanda, akaba yatangarije ibi bikurikira. Ibi akaba yabitangarije kuri radio na televiziyo by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiganiro cyagarutse ku bibazo by'umutekano igihugu cyabo gifite mu magambo akakaye. Uyu musirikare mukuru yasabye ubumwe bw'igihugu no kuba maso mu banyekongo bose bakarenga amacakubiri ya politike n'ingengabitekerezo cyangwa ibibazo by'akarere. General Kenge yagize ati guverinoma y'u Rwanda yiyemeje guhungabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guhungabanya igihugu cyacu n'inzego zacyo mbere yo gushimangira uruhare rusanzwe mu kurengera ubusugire bw'igihugu. General Kenge yakomeje agira ati ndahamagarira abanyekongo bose, waba uri ibumoso cyangwa uri hagati cyangwa uri iburyo, waba uri mukuru cyangwa uri muto, yaho uri hose, muze tugomba kuba maso ku gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Sylvain Kenge yavuze kandi kugerageza gukoresha bamwe mu basirikare bakuru b'abanyekongo asanga rimwe mu ngamba zagutse zo guhungabanya umutekano w'iki gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati benshi mu basirikare bakuru n'abajenerali batawe muri yombi n'abasirikare bakuru n'abajenerali bakoreshejwe n'abanyarwanda. Kubwe General Kenge imiyoborere ngo ivugwa yashyizweho ikomeje gukoreshwa. Yagize ati kuba twarabafashe byanze bikunze byaburijemo imigambi yabo, ariko barimo gutegura izindi gahunda zo kugerageza gutera igihugu cyacu. Umuvugizi wa FARDC akaba yakomeje yikoma u Rwanda, anavuga yuko ngo kuba abasirikare bakuru baratawe muri yombi ngo bifitanye isano no kuba ngo baragiye bakoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda. Centre ya Bure yafashwe n'inyeshyamba za CRP, no kuvuga rero ko bayambuye abasirikare ba FARDC. Amakuru ko ari menshi, reka nkomeze ngerageze kukubita mbangura nihuta ibitekerezo byanyu kugira ngo mbone akanya ko kubinyuzamo amaso. Ubwo birumvikana niba hari biri kuri WhatsApp turaza kubireba ahangaha, naho mu bitwoherereze byihuse. Abasirikare ba leta ya Kongo FARDC bambuwe agace n'inyeshyamba zo mutwe wa CRP. Uraza kunkundira ubyumve neza. Nyuma y'ifatwa rya Centre ya Bure yafashwe n'inyeshyamba za CRP ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, MONUSCO ku bufatanye n'ingabo za Uganda bavanya abasirikare ba FARDC bafashwe mu nkambi y'inyeshyamba ahitwa Iro, ni ahaherereye mu birometero 5 uvuye i Bure. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari bafashwe cyangwa bagoswe n'inyeshyamba za CRP baherekejwe, bakaba n'ubundi ari mu mirwano yabereye ahangaha ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Akaba n'ubundi rero abari bamaze kugoterwa hagati na hagati. Imirwano yongeye kubura ku munsi w'ejo bundi kuwa gatanu, yongera kuba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Ikaba ari imirwano yabaye hagati y'inyeshyamba za FARDC n'abarwanyi ba CRP ziyobowe. Izi nyeshyamba za CRP ziyobowe n'uwitwa Thomas Rubanga. Akaba rero harakoreshejwe intwaro ziremereye cyane, ndetse bikaza gutuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bayabangira ingata. Uyu mutwe w'inyeshyamba rero waje kwemeza ko ugenzura agace ka Bure. Bemeza ko bagenzura aka gace rero bakavanye mu maboko y'abarwanyi ba FARDC. Kugeza ubu ngubu ndakubwira yuko aka gace ka Bure bamaze kukigarurira bahirukanye abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Reka twerekeze mu Burundi tugenda tunarebera hamwe ko ibintu byifashe. General Bunyoni yamaze kwimurirwa mu bitaro byigenga i Bujumbura mu Burundi hagati
yuko habayeho ibibazo by'ubuzima bwe. Generali Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi yimuriwe mu bitaro byigenga bya Kira Hospital i Bujumbura nyuma y'igihe yaramaze arwariye mu bitaro bikuru bya Gitega mu bihe byazamuye amakenga menshi ku buzima bwe nuko yitabwaho. Nkuko amakuru yize wabivuga, Generali Bunyoni ngo yinjiye ibitaro bikuru bya Gitega mu mezi make yashize uyu mwaka wa 2025 nyuma y'ubutabazi bwihutirwa byavuzwe ko yari yataye ubwenge atakivuga, ndetse abamusanze mu cyumba cye bavuze ko ngo yari yihishe munsi y'igitanda kubera ubwoba bwinshi niyahamuka. Icyo gihe abaganga bahise batangira kumukurikiranira hafi bitewe nuko yarameze nabi cyane. Kuwa gatandatu nyuma ya saa sita rero ni ku munsi w'ejo nibwo Generali Bunyoni yimuriwe mu bitaro bya Kira Hospital i Bujumbura mu Burundi. Ntiharamenyekana neza niba iki cyemezo cyafashwe bitewe nuko uburwayi bwe bwari bwifashe nabi cyangwa niba byari ngombwa kumujyana aho agomba guhabwa ubuvuzi buhanitse atabonaga i Gitega. Iminsi mike ishize amakuru yatangiye ajya ahagaragara avuga yuko ibi ngo bifite aho bishingiye cyangwa se harimo kuboko kwa Generali Neva w'iki gisirikare cyangwa se umugaba mukuru akaba na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Reka rero nerekeze mu bitekerezo byanyu mu kanya gato cyane biterekeho ubundi inze tubyinjiramo mu kanya gato cyane. Yes, reka rero twihuse twinjire mu bitekerezo byanyu. Ndabona ibitekerezo byanyu mwagiye mu biterekaho cyane 5 hano ku Ibendera TV. Hari abanyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp, reka turebe. Hari abagiye baduha ibitekerezo banyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp kuri nimero yacu akamenyetso ko guteranya 250 779 uyu nguyu yitwa nde? Nago yashyizeho izina rye. Aha, yitwa Bizimungu. Yitwa Bizimungu yagize ati turabakurikiye, wakoze cyane. Hari undi yitwa nde? Yitwa Okiye havuze ati turabakurikiye, nago mwagiye mutwandikira ngo mutubwire aho muherereye. Uyu nguyu yitwa nde yagize ati makuru turayakurikiye nta kibazo n'iki na gitoya kirimo, amajwi ni yose. Yitwa nde? Reka ndebe ko nabona amazina ye. Nta mazina yashyize ariko afite nimero iherwa na 93. Hari undi watwandikiye adusuhuza, yitwa nde? Ndabona nawe nta mazina washyizeho. Tubwira yuko uherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Wadusuje vuga uti turagukurikiye, wakoze cyane. Hanyuma uyu nguyu ndabona hari umuntu wohereje message zigera kuri 2 ariko ziracyari mu kirere ntiziratugeraho, ubwo niziza kwagera nawe turaza kuzitambutsa. Gusa ufite nimero iherwa na 56, ubwo rero bimenye. Hari undi yitwa nde yatubwiye ati amajwi ameze neza cyane, nago yatwandikiye ngo atubwire amazina ye nuko yitwa, ariko afite nimero iherwa na 24. nawe ubutumwa bwawe twabonye. Hari undi watwandikiye adusuhuza, wakoze cyane, afite nimero iherwa na 89. ndabona nta mazina nawe washyizeho. Hanyuma rero reka twerekeze uyu nguyu hise twandikira tubwira ati amajwi ni sawa, yitwa nde? Yitwa Niyo Mugabo, nawe ubutumwa bwawe twabonye. Hari undi yatwandikiye atubwira ati murakoze cyane ku makuru mutugezaho, nimero yaherwa na 87. Uyu yitwa nde? Agira ati turagukurikiye, afite nimero iherwa na 99. Reka ndebe ko yashyizeho amazina ye.
ntago washyizeho amazina yawe nawe gusa ubutumwa bwawe twabonye tubwira uti turagukurikiye. Uyu aratwandikiye agira ati urakoze cyane ku makuru tugezaho, urakoze cyane nawe ko wadukurikiye gusa ntago wigeze ushyiraho amazina yawe. Nimero yawe iherwa na 36 yitwa hisi zino ryoherezwa yitwa Rome. Witwa Rome nawe wakoze cyane. Uyu arimo kudusuhuza agira ati turabakurikiye yitwa nde reka ndebe ko yashyizeho amazina ntayariho. Nimero yawe iherwa na 67 nawe ubutumwa bwawe twabonye. Uyu twandikiye hari abantu babiri batwandikiye, umwe yagize ati hayi, undi yagize ati bonjour. Umwe afite nimero iherwa na 17, undi afite nimero iherwa na 83. Abadukurikiye rero namwe namwe mwakoze. Uyu yitwa nde? Uyu aratwandikiye agira ati ndashaka ko munshyira mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Urakoze cyane, mu kanya nawe ndaza kubidukorera, ubwo mu kanya rwose ndahita mbigufashamo. Nimero yawe iherwa na 310. Uyu nawe yaragira ati murakoze cyane, afite nimero iherwa na 92. Reka ndebe niba amazina yawe ndi uyabone. Nta mazina yawe nawe mbashije kubona, urakoze cyane. Hanyuma rero reka twerekeze noneho ku muyoboro mugari wacu hano kuri YouTube. Uyu nguyu yatwandikiye agira ati agubwa neza. Okay, yitwa nde? Yitwa Rwena Komesha. Uyu yitwa Manirakiza Jean Paul. Uragira uti ubwo se ntabwo n'u Rwanda rwaharashe ntabwo ubutumwa bwanyu mwese twabonye. Hanyuma rero namwe mukomeje kugenda mutambutse ibitekerezo byanyu. Reka twizere ko mukomeje kugenda mugira icyumweru cyiza. Nizere kandi ko mukomeza kugenda mugira impagarike n'ubugingo, mukomeza kugenda mugira impera nziza z'uyu mwaka turimo 2025. Mwitegura no kwinjira mu mwaka mushya 2026 mumeze neza, imbaduko ari yose, ubuzima bumeze fresh cyane. Reka rero ibintu tubigenze gutya, reka twerekeze ku musozo, ubundi mbabwire ko gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Ciao, bye bye.